znamo se. Kako idete stariji, to je meni svi stariji, okolina nekako sve više uvažava vaš lik i djelo, vi to primjećujete, kako se možete ti... Nažalost, evo, ova emisija oscilira iz nekih ozbiljnih tonova do neke duboke ironije, tako da meni malo gledalce i žao zbog toga, što sad ne znaju šta je ozbiljno, šta nije ozbiljno, ali evo prosto, čovjek svojim godinama stariji dobija, evo, sjede i tako dalje. Dobro, tek po bradu, ajde. Samim tim ga okolina više uvažava i sad, kako Njegoš kaže, zlo goveče do vijeka june. Da li sam ja jedan od takvih? Nadam se da nisam, ali evo prosto okolina. Sami za sebe tvrdite da ste u mladosti veli provokativni, a u principu kažete da se sve svodilo na guranje prsta u oko. Pa to je želja za komunikacijom. Svakog umjetnika, zapravo umjetnik nije nikakva intelektualna dijagnoza, to je psihijatrijska dijagnoza, psihološka dijagnoza. To su ljudi koji su negdje iz nekog razloga imaju jednu vrlo jaku želju za komunikacijom. I sad ta komunikacija im nije dovoljna jedan na jedan, nego bi oni htjeli da komuniciraju istovremeno sa više ljudi. Na različite načine, pa tako slikar napravi izložbu, dođe mu na otvaranje razni, pa neko kupi sliku pa okači na zid, i onda godinama komunicira s tom njegovom slikom i slikar sad je ispunio tu vrstu, nekako se stavio u ravnotežu, sad napravio 1000 slika za svoga života i zna da u 1000 kuća. Njegova ta neka energija se emituje. Isto tako pjesni ili šta ja znam, najlakši način je uzmete pa napravite neki hit pa vam tad publika pjeva Čobane vrati se i vi sad imate odmah instant neku komunikaciju. To je prosto u pop muzici najlakše. To je dobar osjećaj kad ti na pozornici, s obzirom da ste vi autor te pjesme, pjevaju s vama Čobane vrati se. Kako je to osjećaj? To je ta vrsta emocionalnog, to je neka emocija, da li je emocionalni parazitizam ili ne znam kako bi nazvao ja to preciznije. Vi sad, umjesto da komunicirate s ljudima jedan na jedan, uvalite se u studiju pa sad tamo češete se po glavi i smišljate kako sad da ushitite što veći broj ljudi i onda eto na kraju vam poslije 1000 puta i uspije jednom i izađete na binu i onda vam odjednom svi pjevaju i vi imate istog trenutka toliko neke pozitivne, taj izraz mi se ne sviđa, pozitivna energija, ali neke energije koje dobijate od ljudi, da ste prosto napunili baterije i poslije toga opet nemate potrebe da komunicirate jedan na jedan, znači šta ja znam, radi se o nekom patološkom obliku komuniciranja. Umjetnost je uvijek neka štaka, neka zamjena za normalan i srećan život.